әйбәт, бөтен нәрсә әйбәт, условия болай не жалуемся. Полигонга чыгабыз, анда да ошо әйбәт. Оттык инде, отып карадык, настоящий, чын. Менә иртәгә тагын стрельбище. Тагын нәрсә стрельбище. Бармаска идем, берсен әйткәндә кире кайтырга, семьяларга. Әйбәтләп кенә. Заларга. Менә тилекләрегезне дә җиткерегез инде, менә сездән башка. Тилекләрме? Бөтен кем бар, кем кире анда бармыйча, кире семьяларына кайтып, барысына да шулай. Шулаймы? Шулай. Бөтен әйбәтләр, отырган кире әйбәт яраталар инде. Әзерләр әйбәт инде. Шунда әтияни шикелле. Bakın şirketlik buna sınırlattı. Да, руководство рахмат. Помещение bizler bizge yıllar rakay, yıllarga nega temiz var. Bunların yak kadar тоже. Konsertler niye тоже koyuyorlar. Kim bulup служить etkeniz? Ben служил РВСМ'de инженерный войскада, мында келбектемен пехотада. Мен гранатометчик. Siz Azadiyandaki Gaubişni bataryayi ellerine saklatmanın oyanması yok. Tek sebele kayrağı, agayas mesela 5 mertebe yazıyor. Evet. Şafalar. İlk jellemiler. Bizim bunda kalıyoruz işte. Kalız kişimizde. Kalıyoruz. Vakit tutar bizim burada bittiyiz. Солдат тормышына иеленергә бик авыр булмадымы, ничек кирәк менә ансы? Срочка караганда монда җыела. Битеге авырлык юк почти. Монда просто искә төшәсең дип срочка кылганнарны. Вай ничек килде. Алар да төшәбез. Нәләр киш белән суббота сәчәнкиләр. Çok şey yigitlerinin bayıldığı direkt böyle kumul terimkeleri barma, kumul tüşüleri yapmak haftada. Boşta şunlarla bir katı rayın hazır bitti. Спокойно hazır bitti. Третий эшелон был, охрана, все, как bitti. Тынычланды. Mevzatlar bittiler, taraftarız. O'zgarishlar bor. O'ng'ay o'zgarishlar. Skorost bilan bitadi. Bizga shu aytilibmiz. Sizlarga ishimizni bitirganlarda Alloh hamdlash rayonidan mobilizatsiya yetarmiz. Bunda yashab turadilar. Bizning da'vatlar bilan kundagi yashab turamiz. Ularga mana shu bugungi kunda talakkana material yordam ko'rsatgan bo'ldik. Ularni ko'targanda yigitlar bilan sizga turamiz. Har vaqt ularning tug'an so'rovlarına javob berishga tirishamiz.